Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Denver. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay to'y padas ko, barang agbalin nga inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Nangruna kadagiti estudyante adumdumngeg ita. Saan kami met nga iso ti baknang, nga makunak nga adamot mabalin ti pamilyami. Daytoy kat gapu matlaeng iti panagsalukag dagiti dadakkelmi, babaan iti panagmulmulada iti nateng. Siyak ti buridek kada kami alima nga agkakabsat. Sang kaibaga dagiti kakabsat ko asyak kano ti paborito dadadi ka ni mami. Gapo ta matungtong palamin akayat ko. Nagkampante akmat. Gapo ta talaga nga ited damat amin amasapul ko. Ited da amin akid dawek nang runa no maipapan iti kwarta. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Narabian ka ba, Denver Baraw? Nakamot gayam, antinena. Kunak lagi din na sino din naka-flashlight na sungan. Way ko ma-double check ti gate. Amangan kunak nusan manen anailak. Apay nga itakala nga agawid, adalaman ti rabi iya. Naimasan mi ngamin din nagjajaming kadagiti barkadak, anti. Diyan mo din naputan ti oras. Susapaw, nabartag ka manan. Saan, anti? Nakainom lang. Ay, unay kalakit din nga ubeng. Apay, di ka mabutang amag na magnat ka rabrabe eh. Uray kumama no saan ka ang nabartag. Intun kuan, makasalaw ka dita iti mangkursunada keng ka. Ang rumba nga pagbut nga kandi. Awan mat basol ko. Amuyom nga nasing pada kandi. Malala, umunag ka nga rudan tayong ka maturog. Adapay klase minton bigat. Okay nanti. Mala, umunag ka, tailak kontigate. Okay nanti, sige nga rod. Good night. Hello, Roxanne. My love. Nakaring ka di pa eh? Nakaturog ako ngam nalukagak iti awag mo. Apay ka di. Ay, kwa. Sorry, my love. Nabartag mo tantoy ay ayatan. Unay ka matan, Denver. Di mo't nagkari ka adi kan uminom iti arak. Wala jakbat nga rod malapdan ti bagik. So sorry ka din, my love. Nakaawit ka din. Saan ba nga ron? At kita dito higit ti kalsada. Agur-uray akiti paglugana nga gawin. Ay, adala man grabe Huwag nga ron. O sige ha. Pasensya ka no. Nasingak ti panaturog mo. I love you. Di ka pumampanaw dita aging kaadyak sumangpat. Urayan nak nga urayan. Umayak dita ayan mo itamot laang. Sige. Urayan ka, my love. Kitag agyaman nak, ha? Agananad ka. Oy, Denver. Bumangon ka ditan. Aldawan. Denver! Apay nga dakat dito yung manang Gina. Apay, di mo kaya tikadak dito eh. Saan mo't nga ti kastamarang?
Mas dawak lang amin. Nakasapsapa, gamanda ka dito eh. Niroksa, sa dino tayo na. Nasapa rin muar. Inlutuan na kapay nga rod iti pamigat masakbay apim manaw. Kasta ka di. Ay unay kan Denver. Di ka lang mabain ijenobiam. Agasem man, ta sinukon na kapay gayam ijay inuman, idirabi eh. Nasobra nga rod din na ginumala. Tanda ni Jack matanayawit di bagi. Maglangan. Tayo may ngagpaiso ni Roxanne. Nagkuna ngamin aya nga uminom-inom ka no di mo matgayam kabailan. Masansan samat ti panaginom mo. Inton kuan mabaybay am ti panagadal mo. Nagsakit ti ulo ka. Kaya't ka pwede maturog. Na, bumangon kakit diditan. Aldawan, di mo ibaga di ka sumrek ita. Saan manang? Masadutak. Anya? Inton bigatak to na sumrat. Hello, Mami. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta di panagadal mo? Okay lang, man. Da kayo. Kumusta kayo dito balay? Kasi ti Apo, nasaya at kami matlat na anak ko. Kagap-gap pumila ang kinidadim ijay garden. Kasta ka di? Wan, iso nga ikaon mo ti agadal, wan. Tapno at damat agas di banbanog me. Uwan, Mami. Ayun gaya. Ada educational trip mi dyan Manila inton maminsan na bigat. Pauitan dakman italawans ko. Kasta aya, manungay ti kasapulam. Umanay siguro ti 10,000, Mami. O sige, ibagak na rod kinimanang mo at Gina, ta itulod na di tadagos mo ti kasapulam akwarta. Sige, Mami. Agyaman hak, ha? Ay na. Nagmayatan. Nagana strict na. Kasla ko man tumaytayam. Nagana sa napiyak, George. Kasanungay din bag. Awan ka din di kortam dita. Naibusin din inuman ta. Awan nga rodan. Naibusin din pa ita kortak. Awan pa ikitin ikatang ko iti pang inhale exhale ta. Ay sus. San amabalin adita makahit-hit buga ita bro. Kasapulang ti bagita na ita. Unaran, iso na lang. Taparikot ko no sa dino ti pangalaan ta ita iti gatang ta. Dating gawi bro. Magtakaw tang manan. Gawin na. Anyapay ngay. Awan mo din sa bala pamuspusan. Sa dino ngay. At ka din target mo. Adta nga. Nabayag a pinalpalihin ko tayo balay. Sigurado. Ado ti maala tayo dyan ito nga ilako ta. Ang kay warakit ti kagawaan tayo dyan. Ay kat mapantaro din nga. Tani. Birukan man ang tibagik ti saysay o. Unay kamatan, Denver. Saan kami mat ngagkurkurang amang mangted iti allowance mo? Numapay ngay apati panagtakaw kat nasursurum matan. Sorry, Mami. Ikaring, sana na mauli. Amom ka di analaos ti pungtot jay amam gapo iti na ito'y ngay naramid mo. Mami. Ikikanda kamat ngamin iti kwartam. Ang umapay amasapul nga aramidam ti kastoy. Yan saan dakit din, Mami. Itikas na. Makaruwara kong dito eh. Tsak kaya ti mabalot, Mami. As-asikaswanan ni manang mo ay Gina ti darum kontrakan ka. Iso na laang tadyakla mo. Numanugot ang makiareglo ti tinakawan nyo. Kahit naman siguro, Mami. Kamin, awan mo't naalam iti balay. Timaray kami adagos, iti nakita ta kami. Pag gusto mo't nga dagrunrun da pulis, iso na tiliw da kami. Wan, ngam pinanggap yung lata atakawan jay tao. Iso amabalinda kayo lata nga idarom. Pangas niyo, Mami. Aramitin niyo kung Mami nakabailan niyo. Tapno makaruwar kami dito eh. Please, Mami.
Daddy. Daytoy pa'y... Huston, Marshal. Di mo kumamat palaluan ti anak mo. Nakakaasin iti pampamayam. Di nakpakibiyangan ditoy. Nung di mo kaya't asikat ibugbugak, Lucy. Marshal. Daytoy tirumpanggan ko, ana. Iti kasta, agnagam. Damo tayo, agad adal. Yung sambat gayam, tanabayagan, anagdrap. Kanya, puno ka diti bagbaga ti amam, Denver. Ko, Mami. Sa dinuay, ti pangit-ipanam ka dagiti ipaw-paw itming allowance mo. Ha? Ha? Nani? Ulbod ka namin takal! Marshal, Huston. Kunam nga gad-aral ka. Ngamusamit gayam. Tatay tagbisbisyo traramidam. Nasaysaya at langan na pilayan ka. Tapno di ka makapagla! Di mo man lang pinanunot. Dagiti nagrigat mi amang papaeskwela ka. Tagtagad din agpalpalog tinararamid mo. Iso apilayan ka namin. Tapno amok lang arot adi kan makapagla! Daddy, gusto Daddy. Ika, sana na maulit. Promise. Daytan ti bagbagakan ka, Denver. Iyalang-alang mo mat ngamin dagiti bagbagak itikan ka. Anya nga ita. Si kamot lang ang tinakakaasi. Diyak na maaramid kayam ni Daddy ti kastoy kanyak. Asino ngay mat ngamin ti ama amaragsakan iti kastang inararamid mo. Rosa. Kasla saan mat ngaminan asika ti sigod a Denver anaam-am mo kan inayat ko. Roxanne. Amumet no kasano ti panagayat ko kan ka. Inawat ko amin ang nagkurangam. Namin ano kan a binagbagaan. Ngam di ka pulos dim nga kanya. Sorry. Nasakit man. Ngam nasaysaya at siguro no agsina tapay laang Denver. Anya? Roxanne. Diyak ko makayat nga aramidan ti kastoy. Angam kayat ko ang makaamiris ka. Panunutam ko mamat tirigrigat dagiti naganak mo kan ka. Roxanne, pag-asim, di mo kumamot aramidan di kastoy kanyak. Di ka agdanag. Nulakit di tagbalbaliw ka. Kat maisimpam tibiyag mo. Adaak laang dito'y nga aguro-oray kan ka. Saan, Roxanne? Tsak lagi di ka bagilan na mabukaw kay tibiyag ko. Lukas tangarod, panagnakam kanyak dayta. Ha? Makisinubyanak tukan ka. Inton makitak ang nagbalbaliw kan. Talaga siya akong makontak ni Roxanne. Maumatag mo kiti. Naapaya kas siya tinagbalin pa desisyon na. Anya nga yarot. Siyak matlayang takin basol. Ano sakti kas to'y nagtungpalan ti relasyon ni. Basol ko ti amin. Uy, basol ko. Kasano at paitan. No gawin ako. Sigurado bugbugan nakmanin ni Daddy. Lumakita na. Sa dino paitan, di pa pala. Sa dinon. Mat ngamin ti ulom, Denver. Anya ngay ita. Inuray mo pa'y ama kaungat ni Daddy kan ka. No di mangag ka kumakadag iti pamagbagami kan ka. Di awan ko matikas to'y ama paspasamak. Sorry, Manang. Sorry talaga. Di kan tumat ngamin nagpampanunot. Diyak nga ruda na mo taramidag, Manang. Sorry. Mala. Gusto na ita na panagsangsangit mo. Anya kay nga ruda. Adalitan, nalpasan ti amin. Tirumbang nga aramidam ita. Kat sangwam ti bunga dagiti dakas nga inararamid mo. Manang.
Anong samtiungat ni daddy kan ka? Amumatan no kasano ti kina-istrikto na. Pinanunot mo pa'y kumangamin nga imo na ti ungat na, sakbay ang nagaramid ka iti saan arumbang. Ti rumbang kan kagat mapilay. Iti kastra, di kan makapagna. Mangibabayin ka! Husto na itan, Marshal. Pangaasim. Maasi ka kumamot iti anak ta. Nasaysayat lang na pilayak. Tapno sana na makaramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Huston, Marshal! Huston! Ha? Lucy! Lucy! Mami! Mami! Lucy! Mami! Ha? Denver! 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 Pagaling ka! Denver! Kumusta ang tirik na mading ko? Mayatan, manang. Napigsa akon. Sigurado ka? Wen, Nasayat mat nga rod. Sigun iti doktor mo, mabalin mo ka ng tirumar inton bigat. hasto mata. Makasikur ngamin dito ospital. Kaslakar-karok agsakit no dak ditoy. Ti kunam kit di, makabulbulakbul ka manan. Saan mat manang? Urayan tabit ni mami. Sigurado nga agturungan dito'y dayjay. Ni dati ngay. Kaslasan mo't ngem imay dito ospital. Saan? Kaputa makumikom ka nagiti mula na iti garden. Kung naglakit din namatay akon, iti kinapkabilak ni dati. Nang ronay din nakita ka na talimo daw ni mami. Nakita mo ti bunga ti kinatangkan ti ulong? Agnakam kamat siguro itan Denver. Mawatak matgid din ni daddy ah. No tibiyag ko ti kasukat ti kinalanggong ko. Talagang awanan mabalin ko. Anya ngay nga rod, ket nagbasolak man. Di mo gurguraan ni daddy. Nagbasol ka. Iso nga awatam nga rod ti bunga ti madi nga inaramid mo. Amok apa ng disiplina na laeng daytaken ka. Ito tanaimbagkan. Agpili ka. Ag-eskwela ka, wano supplyan ka laengan tagmula ka itinateng. Aggardin ka siksika, tapno mapadasam tiriga tibiyag ti may sa gardinero. Masadot ako nag-eskwela, daddy. Ipadas ko lang ang tag-garden. Adakin ka tayo, Denver. Nasaya at magidi. Tapno mapadasam matagrigat. Sana tayo talayang aggas-gastos tamom. Daddy, Agawid ka nga ro, DJ Ili. Tapno marugyan mo ten adalusan ti pagmulam. Siya kung ti makam mo agumatang kadagiti ka sa pula mi jay. wan daddy. Kita man no makaanos ka. Aramidak amin akabalak. Tapno masursurok tag-garden. Wala. Tangay di mo matkayat tag-eskwela. Aggarden ka nga ron. Sumrumanan diri kinaka. Nas kinalabanak tayo tayo. Tinasayat. Agpisukak man ni drum. Bayat tayo. Tanalamis di danom akargana. Anong sakan? Ti makaramid ak man ni sana rumbang. Anjakon kaya ta sublyan dagiti bisyo ka. Isung ano sa kun ti agoper itinalamis adanom. Denver! Aginana ka pa yan ako. Umay ka, taday nala ka merienda. Aglinong ka pa itani, kasta unay apudot na. Wan nga ron, mami. Nagsakit ti darang ti init. Imbagmanta na ka umay kayo. Anya nga ti inalam a merienda, mami. Inlutuan ka iti arena, anak ko.
Ato eh. Ada pa'y lining takamote. Kan nagluto ak matla ang itidikat. Ala, ag merienda ka pa'y. Uwan man, apag iso, mabisina kon, mami. Ag may sa kamot, anak ko. Sa dinungay ti ayan ni Berto, kunak man no'y may nakakinaduan nga agabuno. Kapampanaw na lang, mami. Mapanapay ka no ilinong tinwang na. Ag sublimit lang inton madamdama. Kasta ka di, ay na, nagdakalan ti kimot to nga manak ko. Hindi kay samot ten mangmangan gapo iti katatrabaho yo. Saan mo, mami? May kawak lang siguro iti trabaho. Iso ako na makimutunga. Nagrigag-gayang dag-garden. Awan tinala ka trabaho, anak ko. No kumatatim ngagkakada kami idikin ni manang mo. Di saan kumamat akas to'y tinamayan ti amayo ka. Okay lang, mami. Mawatak mat ni daddy. Basol ko mat. Iso nga anusak nga rod ti kastoy nagbanagak ita. Denver, anak ko. Adadag iti gundaway. Akas lakayat kunti sumuko. Ngam tunggal malagip ko ni Roxanne. Kahit ko tagpursigi. Kahit ko may pakita ken ko na nagbalbaliw akon. Ipakita ken ko na. Nagsalsalo kagak para iti masakbayan mi adwa. Kat patsyak. Adumtang to ti panawan nga agsinublian kami ken ni Roxanne. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biyag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo a Denver. Awanan. Manual daw nakastoy ti panawen. Diniritso na matan ti todo. Ay, sayang ti panog mo kastoy lang. Nabagyo matan nagitimulam yan atang. Imbag na dapay maapit ka dagi jay. Ay, oo na yan. No kaano dandanin pa nag-aapit. Isumat ti pa nagbagyo na. Sayang nga talaga. Sayang ti banog ken gastos mi. Iti tanda ni upat abula na pa nag-garden mi. Kat kasano? Mag-eskwela kan? Ko, daddy. Nariknamat siguro ang tiriga ta garden. Tanda ni di pa'y naisubli. Tinagpuunan nyo. Gaputan na bagyo mat nagitimulay. Ulitag pa'y maminsan, daddy. No talagang awan gasat ko iti garden. Ituloy kong tuntag eskwela. Adagan ka tayo, Denver. Desisyon mo tayo. Wan, daddy. Kidawag na ikandak pa iti may sagundaway. Barang makasubot tayong tumutan iti sumaruno. Adagan ka tayo, kunakmanen, Denver. No talaga kahit mo pa ita garden, ay kat sige balubusan ka. Kasi ti sigod, itad ko lang tadag iti masapol mo. Suplayan ka, aging ka makaapit ka. Agyamanak, daddy. Adda ni daddy ti salas. Adagaan bisita na. Mayat mat istoryahan da. Ay, sigurado. Ibitbida naman ang dagiti di adal kakapsat ko kadagiti bisita na. Way bayaklatan. Anya ngay nga ron. Katsyak lang at piman ti saan anak kaadal kada kami ngagkakapsat. Professional da amin.
Siya lang ti undergraduate. May sakla ang piman a gardinero. Diya ako numasidag. Ang mga numasair laang manandiriknak. Lumangag ko dagiti bagbagana. Tinasayat, rumuwarak man. Mapanak man kit dito yan ni Frank. Kumusta ka ngayon, bro? Long time no say. At dating mar ka, bro. Tinak man rabaga na kasta, bro. Kas makita man. Taong gardinak lang ita. Humpay ka din balasang umasidag kanyak. Gapitik kinalampong ko. Diyak mo ngaminan masahangot agpapukis kan agi barbas. Oray barbasan kan lampong ka. Gwapo ka lata mo, bro. Ha? Siga talaga, bro. Ayun gaya. Speaking of balasang, nakikita mo ni Roxanne di na minsang aldaw, bro. Ha? Sa dino't nakakita, bro. Itisigot at agos na Iso na lang ta. Di ka masaksaktan Ha? Adang kami nakita kakatwa na, bro. Nakaragrag sakdamang. Alya. Un, bro. Madlaw alasigid tayo titong galmaysa. Panagkunak. Nobyo na tinakita kakatwa na. Agkib-kibin ta pa yung harap, bro. Arnya, sigurado ka kadi ani Roxanne tinakitan, bro. Un, bro. Sigurado ak. 100%. Awan matgaya man rason. Tapnog pursigiyak pa iti biyag, manang. Ne, anya ti kayat mo asawan Denver? Nakiasawa matgaya man ni Roxanne. Di na ko nauray. Nakiasawan ti babae nga inayayat ko. Ading ko, ubing ka pa himat. Patsak adumtang tumatlaang ti babae aparaken ka. Nalabit asan ada kayo ka ni Roxanne ti agkagasat. Nagsakit, manang. Nagsakit. Maawatak tirik na maading ko. Tirumbang nga ramidam ita, kat igaid mo kat di ti agtrabaho. Iti kasta, makalipat ka. Kat pangaasim di mo kumamanan sublian dagiti bisyon. Awan ro magapagdanagan nyo kanya, manang Gina. Namimpinsan ako na nagbalbaliw. Ikarik adya kong sublianan pa'y dagiti bisyok. Ba nag-apakaragsakan mi unay ading ko. Kumararag ka iti Diyos. Kidawam ti panaramay na. Patsak adi nakabaybayan. Basta di ka umibat kan kwa na, ading ko. Anak ko, di ka kumamaupupay, wal. Talaga kasta ti biyag. Amok nga da plano ti Diyos para kada kayo kini Roxanne. Ay, kasanuak pahitan, mami. Kasanuak pahitan. Tain sukat nakmatan ti babae ngay ayat ko iti kastaunay. Sana gaputa na kiasawan iti sabali, kat maawanan kamatan iti ganas nga agpihag. Aggagat kakit di aramidom day taakarit kan inspirasyon, tapno itultuloy mo pa'y dagiti narugiham. Mami. Amo, manak ko. Saan na ka nga ikan ti Diyos iti panubok adi mo kabailan asulbaran? Apay no ituloy mo ket diti ag-eskwela. Iti kasta, makaturpos ka mo at akas kadag iti kakabsat mo. Pasensya ka yun, mami. Nung talaga di akong maiulit ag-eskwela. Agar di naklatan. Isumat lang ang trabaho. Dakdakal pa'y kiti biro ki Jai, nang runa nung nagagat ka. Ay, no talaga at ikan mapilit nga ag-eskwela. Ano sam nga rod ati agtrabaho ijay garden? Wan, mami. Ipas nagkulatan dag garden. Agtrabaho ak ngagtrabaho. Barang no makalipat ak tumatlang. Patya ka kasta, anak ko. Normal lang ti kastarik nam ita tanapudot pa'y ti panakaamom anak asawa gaya man ni Roxanne. Ang inton bumaybayag, makalipat kan tumatlaang. Malmalpas matgaya man ti balay nga ipatpatakder mo ading ko. Wan nga ron, manang. Kasi ti Diyos,
Basit lang nga na panagsalukag, malpasen. Una, sana bale, mabiitan da ita. Konting kembot na lang, ading ko. Kunin nga rod manan. Sapay ko ma. Tamatsambaan man na nang umina tinatang intun pa nag-aapit. E di kasta, tuloy-tuloy mo tinti pa nagtrabaho dagiti trabahador. Aging gamal pas ti balay. Una, napintas matkit di ti panawon ita. Saan akas ka dagiti napalpalabas? Amay ranran ang adda bagyo tunggal agapit ka. Kunin nga rod Sapay ka mga rod. Tagtultuloy yung ti kinapintas ti panawon mana. E di kasta, saan manin ang masayang tinagbanlugan na tao? Masiguradok akasta ading ko. Kat paragsa ka nak. Ngamin, makitkita ka talaga nagbaliw kan. Siyempre, matamana. Uray ka sa ti kinalanglanggung ko. Amok matatakdiran nagiti karik. Ba nag-apakaragsakan mi unay. Nang runa ka damami kan daddy. Malaksid nga inidyamon nagiti bisyong. Umas asenso ka pa yan. Adanlogan mo. Ken adda pa'y balay mo. Day tagad ka pumadlahan ka da kayo manan. Gapo ka dagiti pamagbagayo kanya. Wen ken awan ti sabali ang makatulong kan ka. No di ti mismo abagim matlaan. Makunak nga stable kan. Iso amabalin mo ti mga sawa, Denver. Madanon tulat ta mana. Apay, aging ka di ita kat di mo pa'y nalipatan ni Roxanne. Isu ka di pa'y lang tipit-pitik ti puso. Di manang mo't. Mabaling ka di. Di tan pagsaritaan day tabanag. Oh, Frank. Nakawag ka mo't. Kumusta? Okay lang, bro. Sika ngay. Kumusta ka ba, tol? Umay na mamapasyaran dito yung dagos ko, bro. San aday talag, pagbabak ng aramidom din ah. Ha? Huwag nga rod. Pasensya ka na. Diyak mo't makadagdagas di tayan mo. At nakasingsing ko magkasarin tong Domingo, bro. Ang mga kaya mo, tamapanta. Iti kasta, makapasyar ka mal. Sana puro trabaho, bro. Ha? Ay ka, una. Mabalin na tamat, bro. Kasta ang amay. Anya nga mo. Ang mga mabiru ka mo tani jay, di kong kunada adawan mo. Ha? Siga talaga, Frank. Mapantan tungaro na, bro. Wen, mapanta ko naklangarudan. Okay, urahin ka tungarudan dito. Tagasinlaktong dito yung dagos ko, bro. Urahin kang urahin na. Wen! Wen, bro. Sumurot ka kanyak, bro. Ha? Sa dino, bro. Intaman mang biro kiti siya. Itay pa ngamin nga agsiksikaw ti tiyang ko kag. Ha? Loko ka talaga. O niya, sumurot ka kanyak. Saanan? Mapangkalata na siksiga. Sige, karon. Panawang ka pa yung dito, bro. Sana balay, agsubliak mo lang nga dagos. Urahin ako, ay. Wen, wen, partakam nga ron. Uy, mapala ko. Ay. Nagloko na siya, Frank. Nung naglalawak to, matikinan na itay. Kanya nga ita. Agsigal mo't lang arudan di tiyan na. Ha? O tanang pitik itilapayag ko. Aguray ka. Niruksan laang ti mga aramid itikas di kanya ka. Wen, isuti ka na yung aramidan na kanyak. Isuti ka na yung aramidan na kanyak iti. Tunggal umuna ka sumangpat iti meeting please me. Pitikan na tilapayag ko. Santog katawa. Kaya't kati asawan da ito'y. Ngagda ni Roxanne ita tito'y. Ay, nagnervyosak na tan. Kasla, mabuti nga ang talyaw na sino ti nang pitik itilapayag ko. Ang imposible ni Roxanne. Ang mga nikidimad na luklukwan lang ni Frank. Ang mga nung nagsubli, kitisuti ng pitik itilapayag ko. Ah, makamulitan. Talyawag din ang pitik kanyak.
Ha! Wen, kasinsin ko iti father sa iti babae. Diyak amo kasinsin matgayam ni Frank ti lalaki. Wan nga ron, nairanranamat lagit din. Wen nga rod, ah? Kat, kung saka matin, taga-ano ngay mat nila kayo mo. Ah? Ay, kuha. Taga-benggit matlaan. Siga ngay. Ay, kwa. Kinapod mo na. Awan pa'y lang asawa. Ngamin, aging gayta. Kat sika pa'y lang ti ipit-pitik to'y pusok. Denver. Pud mo ti bagbagak, Roxanne. Sika tinagbaling nga inspirasyon ko. Iti inaldaw pa nagbiag ko. Sika ti makagabo. No apay nagporsigiyak iti biag. Sika ti rason. No apay nga ingad ko tinagtrabaho. Kat sika matlang ti rason. No apay naragpat ko amin na baligik iti biag. Denver. Tamo kiti, kat agsinubyan tabay. Ngandak sanggasat na nakiasawa ka magayaman. Denver. Ha? Agsangsangit ka. Ha? Ay, kwa. Saan, Denver? Api ko mga agsangit na. Maragsa ka na kit di, ah. Ngamin, nagbalbaliw kan. Dakalan tinagbaliwam. Mas enso ka pa yan. Roxanne, umay ka magbiit. Ha? Agawa ang taday baga. Wananti, umaya kon. Denver, mabalin ang maalat ti cellphone number mo. Sure. Iyag mo ti cellphone mo. I-type ko. Oh, adto eh. Daita ti number ko. Agyam anak. Sige ha, panawan kan dito eh. Kasaritak labi iti ikit ko. Sige. Uraik ti text mo, Roxanne. Antinena? Siyak nga rod. No kasta, kaanakam ni Roxanne? Katwan. Apay, agam-am mo kayo? Ha? Ay kwa. Uwanante. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, naghawi din ah. Okay. Pinaawit siguro ti asawa na niya. Ha? Awan pa'y matasawa ni Roxanne, Barok. Sigurado ka, auntie? Wan, balasang pa'y ti kaanakak. Siyak a mismo ti makapanagnak iti dayta. 100%. Kinapudno na. Isuna laang ti awan pa'y asawa na kadakwadang agkakabsat. Ti amok, may salaang alalaki ti inayat na. Isuna laang ta pinaluspusan damat. Nagawol ka no ngamin idi tinobyo na. Isu ang nagsina na. Adik ngamin. Ha? Sa bagay, may mayat matlaangan ti kasjay. Ti may pasuboy ti lalaki abarumbado. Antinena. Hanggang kunanamat adumteng to kano ti aldaw, nagkita dan tumatlaang iti ex na. Kat ituloy da kano tinaputag nga ayan ayat da. Kasta ti kunana. Wan, Barok. Ne, apay nga glua ka matan. Da ka di madi anay bagak? Awan, auntie. Awan. Luwa ti ragsak da ito eh. Kat, agyaman na kiti na istoryam, antinena. Denver,
Roxanne, awan ti sa bali kay pagka nuditi panang kablaw ko kada kayo itinaragsak. Gan nabindisyonan a panagkalay sayo anak ko. Saan kayon ang pagbagaan? Gaputamok met a pinagbagaan yon ti bagbagiyo. Natatayangan kayon. Amo yung tinasaya at kansaan. Denver, anak, pudno akanayon ko nga ibita dagiti kakamsat mo. Gapot na professional dan. Idintotas ka, kat undergraduate kan farmer ka lang. Saan ka siguro amamati? Agam na sakit. Triknak, hindi kinabkabil ka. Masakit, triknak, makit kita kang nga grig-grigat. Iso ka na yun kumatlang at iksan ide ni Berto. No kumusta kan? No kabalamot lang kaditag trabaho. Diyak makaturturog iti rabi anak ko. Gabo iti kapapanunot kenga. Makon konsensya. Amo ni mamim tayta. Ngam inturturod ko. Gaputa kayat ko ngagnagam nga. Kahit ko tumakder ka, babaan ka nagiti bukod mo sa ka. Amin na giday. Kat parte, ti palang disiplina ti mayas nga ama, iti anak na. Kat sakbay, amaladaw ti amin. Kahit ko dumawat iti pamakawan, kapo ka na giday, kaya naramig ko kayong kahanak. Sorry, Denver anak ko. Kahit kung ay bagay iti sangwanan nagiti tao, iti mismo ang kasar mo. Nga oray saan ka nakaadal, agkas ka nagiti kakapsan mo. Ipagpatag, kan ipagpampanakil ka ulay, anak ko. Bagay. Apay, Denver. Malagip ko lang dagiti imbagbaga ni dati di kasarta. Imbagbaga na nga anya, lakay. Ti ko na. Aparte amin ti panang disiplina na kanyak tinasapa. Apa nang patrabaho na kanyak idi ti garden. Siguro, no sana kasya tinarami na kanyak idi. Ang mga nudyak mo't naragpati kastoy kasasaad ko itay ti biyag. No di nak binugbog. Kan di nak pinagtrabaho di garden iti. Ang mga no intultuloy ko latta tinag-adik. Kat awan na pulos na turong ti biyag ko. Nang rona iti sininahanak. Mamati ang aplano amin ti Diyos dagitoy. Amin abanan, kat adda makagapuno apay ang mapaspasamak. Oray sana ka nakalpas iti kurusok. Makuna ka nagbaligak latama ti biyag. Nang runa, kat sika tinasawa. Sika at talaga. Panagkuna kat napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin tayo anatipkar. Napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin nga adal kada tayo. Gapot na uray kasano arigat kan sakit tinaglabasan ta. Inturong lata ti apo ti panagsabat ti danan ta. Wani nga ron. Ba nagapakaragsa ko na eh. Temo ka talaga idi. Kat nakiasawa ka. Imbaglangin. Ta nakaistoryak idi ng tinena. Kat naipagana balasang gabay. So adya akong nagpangadwa anang biro kenga. Kat ita, agasawatan. Wala. Talaga di kan pinaluspusan. Amangan ngamin, noon ang dakpay ti sa bali. Ay ayaten, kan ipatpatag ka unay-unay. Roxanne. Kasta akmat kan ka, Denver.
Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naimbag nga orasyo. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo anaglinged itinagan nga Adonis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Naawi sakmet anang ipatulod iti kapadasak iti biag bareng kunak no makaibati met daytoy iti adal kadag iti padak anaayat adumdumngeg. Nang runa kadag iti kaskanyak asaan a makontento iti maymaysa a babae. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga roden ti agsalaysay. Mamati ka ngamin kanyak. Nabayagan na nagsina kami kini Grace, April. Di mat nagkasar kayo kini Grace. When? Nagsina kami nga roden. Pasensya kan Adonis. Ang umtyak kaya ti agbalin akabit. Kan maysa, amom mat a relihiyoso ti pamilya nagtaudak. Lapdandak lakit din umaamuan dati maipapankan ka. Di ka madalagan. Taas si kasuwa kung ti may papan iti annulment mi kini Grace. Sigurado nga iti mabiit, mawaswasan ti kalay sa amin. No kasta nga rod, urayan tapay ang mawaswas ti kalay sayo. Iti kasta, nawayata ang mga ramid iti kay kayat ta. Abay, di na ka di ay-ayatan. Numabalin, kaya't kukumangag din natan, April. Anya? Alan April, patgam kumamutang tikid daw ko. Pang-asem. Nasapan sa unay day taaplanom, Adonis. Isuntungad lang, titurong na. Isumagdan nata ka din. Bayam, tapanunutak pa'y anaimbag ti maipapan iti day taabanag. Jak ngamin kayat nga adan to pagbabawyak, intundumtang ti mauding aldaw. Ay, adalo man ti rabi ngam aging gaita. Jak pa'y laang maala ti turok ko. Ay, kasano nga taaya? Ay, ayatak ni Adonis. Hangam jak kayat mataguraan dak ti pamilyak. Sigurado ngamin nga agungat dan umaamuan dati maipapan kada kami kini Adonis. Ay, anya nga taaya ti rumbang nga aramidak. Sa di numanan tinagapom, Adonis. Apay nga itakala ang asumangpat. Rabina. At day ta ka manan ako na Grace. Kasangsangpot ko lang. Gamday tamanan ngiwat mo timang mangag. Putak ka manan na putak. Addamanan babae man niya. Napanlugak. Isa mabalin ka di. Di na kong sermonan. Tama nga nun niya pa'y timaramit ko kain ka. Makitam ti kastang aramid mo. Talagang addamanan babaem. Iso akasta ka. Oo. Nagado aparpartuatam. Di kag sa-usaw iti kasta. Nawan mo't natalgad nga ebidensyam. Agdadata lang aruden asika tinakabasol. Ngum natangkan pa'y laang tulbud mo. Makaumakan at talaga, Adonis. No naumakan, di pumanaw kan dito'y balay. Anya? Saan ka ba't sigurado lang? Tapno di mo nang ngagtimbagak. Unay kan, Adonis. No naumakan kunak. Nawayakan a pumanaw. Awan na sakit abakrang ko. Adonis? Anya ter aramidam ditoy? Anya kumapay ngay. Ay kat siyempre, umay ka pasyaran na. Di mat imbagak adi mo pa'y mabalinti umay ditoy. Sumangpat nga mininanang ko ita. Kadwa na ti kapsat ko. Ang mga numadanon da ka ditoy. Kailo ka nga rudan. Kaya't ka makita, iso nga'y mayak dito'y dagos mo. Anya? No bilang tamasang patandak dito'y dagos mo, di ibagam asyak tinobyong. No saan ka laang kumaakasado, nabayagan nga inaramid ko dayta, Adonis. Amo mat, ti makagapo no apay asaan ka pa'y amabarin nga iyam amo iti pamilyak.
Saan ka di? Uwan. Isu apa nga asim, ta saan kumamat ang natangkan ti ulom. Makauray ka kumamat, Adonis. Agingat ka ano ay nga ron ti panaguray ko. Njak amo, basta iyam amo kanto. Ngam saan pa'y nga ita? Dumtang tulat ta siguro day taakan nito. No talaga nga ayatan nak, makauray ka. Ay, sige. Gaputay ayatan ka. Orayag nga ron, no kaano ti panangyam amom kanya kalagit itadakkel mo, April. Nakapasyar ka, mate. Grace, balasang ka. At ang sakit din napatig nga ibagam, Talaga nga da, tatang. Di kay kuman kayat nga ikan iti parikot. Ngam talaga nga minakasapulak ti tulong iyo. Ay, kaslaan mo ka, nanya day tabalasang ka. Tatang, Ni ka di manin Adonis? wan tatang. Anya manin ayati naramid nakin ka, balasang ka. Kas iti sigot tatang. At damanen babae ti asawa. Kanayon amarabian nga gawid. Saan lang nga dayta? Kurang pa yan ti awat na nga allowance mi nga gina. Ay, na yan day dya tao. Talagan sana ito lang nan, tikas dyan nga ugali na. Ay, Jak makasarita iti nasayaan. Ngamin, tunggal kasarita. Agong itlada akos. Kanayon anaputo ti ulo na. Kanawan pa yan oras na kada kami nga gina. ngala, bayam ta kasaritak to ta asawa minto nagawid dito'y balay-balasan ko. Agyaman nagtatang. Kawan na nyaman na balasan ko. Obligasyon mi anak-anak timang bagbaga itanak may. Malala, di ka nagsangay. Tani, nakaragkaro nga agungitak ita asawam. Nga po iti makikita ka langam ita. Awan mat siguron makunam. Ngamin, pinatgak mat ng tikid daw mo, Adonis. Awanin na talaga ti makunak pa eh. Awan no mas ping iti ragsa ka marikriknak. Gaputa imanugot ka matlangan na makitin na kanyak April. Kasano, katdagulit kamat ngamin. Angam ti karim Well, hindi ka kadi matanagan. Tungpalag amin nakarikin ka. Di kan tupulo sa grigat iti danak April. Kang runan ita amin, di kan to pagsangitan kan paldaangan. Bayta, ti kanayon mo alaglagipan. Namnamaak day ta, Adonis. Nasaya at magtanagawid ka dito'y balay, Adonis. Wen, nangyaga kita bastuyo kin ni tatang nana. Ay kat pagyamanan mi unay tadalagip da kami mat kinitatang mo anak ko. Siyempre mat anana. Ay wen, sa dino tayo ni tatang? Napan ijay bangkag, amangan no inton madamdamapay day di nga agaway. Madama nga minti pa nagdalos na kadagiti mula na nga aba. Gusto niya. Wen, inton ano ti pa nagsublim ijay syudad. Depende na nang. Mabalin mo't nga inton malam, uno saan, amangan inton bigat ton. Apay ka de. Urayan pa ni tatang mo sa kanto agsubli ijay syudad. At dan sa kano ibaganakan ka. Anya ngay kano ti bagana nanang? Jak ambo basta tiin bilin na kat ibagak kano kang ka nga ada na patag apagsaritaan yaw. Oh, alaam day to'y Adonis. Apit ita kwarta, April. Naimbagla ang nga inayon mo iti pagbayad mo iti abang ta. Ay na, saanan. Siya kung ti makamoy tabang. Kastamot din karag iti masapsapol dito'y. Apay nga'y adi mo kaya't tumulungak iti abang kan gastos dito da gusta. Di mo't imbagak iten kin ka. Asyak ti makamoy ita amin. Nagkariakin ka adi kan tupulos paldaangan kan pagsangitan. So abay ang mga ron, asyak ti makaamoy ti amin ang magastos. Ay na, naggasatak talaga kan ka, Adonis. Nagasgasatak pa'y kan ka, April. Sapay lang ko ma, tamad ang tadago si anak. Iti kasta, at adda na ragragsak ti buklan ta pamilya. Kumaa, ngamkas iti nakunakon,
Jak pa'y mabalin ti agsikog. Aging saan pa'y anaan-anay ti pan nakawaswas ti kalay sayo iti asawam. Di ka matanagan. Taumadanin ti pan nakaanal ti kasarmigin ni Grace. Sigurado nga iti sana mabayag. May kalay sakan tumatlaangan, April. Sika lang arudan ti kapit. Ngam sikang pa'y tinatangsit. Basit na ang mat apabor ti daw-dawatat kan ka. Ngam di mo pa'y mat maipay. Awan bibiyang ko iti day taabanag, Grace. Kan maysa, da kayo kini Adonis ti rumbang nga agsarita iti day ta. Saan asyak ti kasaritam? Di nakngarud kayat akasarita ti asawak. Iso asika ti kinasaritak. Pangaasim tatulungan nak amang kumbinsikan ko na para iti abasto ti anak mi. Awan amok iti dayta kunak manan. Isu apa nga asim, tasardangan na kun ariribukan. April, awan madiagandat ko. Agpada ta ang babae. Isu ati amok kat maawatan na. Ulitak manin, Grace. Awan bibiyang kukan ka, kastamatan iti anak mo. Isu ano ada ka sa pulam, ni Adonis ti kasaritam. Naawatam? Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo. Agyaman ka, tas an pa'y alegal ti panagdan nami kini Adonis. Ngam iti ka nito ang mapasamak dayta. Pasensyakan. Ngam uray piso, awan ton apulos ti mabingay mo manipot ken kwa na. Apay ngay may ka dito'y, ha? Di mo't nagsaritaan tan nga urayan no kaano ti panagawid ko. Awan iti saritaan ta nga umay ka dito opisina. Pangaasim, Adonis. Agawid ka kuman ijebalay. Panunutam kumamit ti anak ta. Mano ayat ti ka sa pulam, ha? Atoy. 5,000 amin dayta. Umanay mo't sigurong dayta nga abas tuyo iti makadomingo. Una yan, Adonis. Talaga ka di asaan kamin anapatagkan ka, ha? Di ko nam ka di kat umdas latan ti kwarta nga ititad mo. Mamin ano ka di nga ibagakan ka at ipresensyam ti kasapulan mi. Ay na, adula amin dayta nga ibagbagam. Umanaw kanta ang mga numakita na kabay ni April. Diyak kaya't asinaan na kabulaanggan ka. Adonis. Di ka mananagan. Taagawid ak tumatlaang ijibalay. Alan, pumanaw kan mga lumasangputan na kapay ni April ditoy. Talagang sang awanan namnamang agbaliw pa'y ni Adonis. Madudug una yan ti puso. Gapoy ti kasya nga aramitan na. May samat day tiya nga April. Isa lang arudan ti kamit. Ngam iso pa'y kinatangsin. Hanggang para makita. Numaanusan na kinaglabasak itidan na ni Adonis. Kabalak mat siguro nga isakat ti panagbiag mi nga gina. Agsapulak iti mabalin ko apangtan. Pagbabawiyam to da ito'y nga inaramid mo kada kami iti anak ta Adonis. Idigos mo to ti bukod mo alwa. Gapo iti kinababaeron. Nagpintas ka talaga, Mabel. Ay, sus! Nakainom ka ng Adonis. Talaga ka di, kasta kayo alalaki. Napintas amin ang makita yun. No nabartag kayo. Asama na. Puno te bagbaga ka, Mabel. Talaga napintas ka. Pinapudno na nabayagan dahito ang marikrik nga para kang ka. Mabainaklaan ang mangipudno. Anya? Uy, Mabel. Inururay ko lang dito yung daway. Tika nito masulo ka. Tapos maipudno kang gatin na bayagang ilimlimad ko rin na. Anya? Di man adan asawa. Well, ngam nabayagan na nagsina kami iti asawa. Ginapudno na.
Umadan hindi pa nakawaswas ti kasarmi. Magpaysa. Uwan ko nakalangarod. Mamati ka kaming kanyap. Okay. Kaya't mo kanita, Marta. Sa di na ti papananta, Adonis. Mabantay di dagos ko. Saan mabanta ag hotel? Sana ka komportable. Naititagos mo ti papananta. Nasaya-saya at salangan ang hotel ta, Adonis. Okay. Siga ti matumbal, Mabel. Anyat orasan, ngamawan pa'y laang ni Adonis. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag kan text ko kenkwana. Ay, makabadanag matikas to eh. Ang mga no isunti dimtang, luktak diri daw. Pasensya ka na, no itala nga nagawid ako, mahal. Kasangay kami ti may sakatrabaho. Lapan kami mo't iti bar, so naladaw ka nagawid. Ay, kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Di mo mat ngamin sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka. Pasensya ka na talaga, mahal. Diyak mo tin, kinit-kita nagpaiso ti cellphone ko. Saan ba ni? Sana na maulit. Ala, umunag ka, taing kaagdigos. Kalpasan na, sumarunukan to ije kusina. Taidasar kon ti pangrabyanta. Uwan, mahal. Hi, Adonis. Good morning. Good morning to, Mabel. Sorry no, pinanawan ka, diyak nakapagpakata. Naihimas mo't ngamin ti turog mo. Okay lang, Adonis. Kaano ka ngayon umayag na ijay dagos ko? Apay akas na naklaat ka. Apay, di mo kadi kaya? Di mat ko na ngagdanatan. Saan magngiti diyak kayat? Medyo naklatak lang. Kasla nagpartaklang kami nagiti pasamak. Apay, di mo kadi kayat ngagdanatan? Siyempre, kayat ko matlagayam. Anya pa'y lang nga rin aramidam ngay. Umay kan ijay dagos ko. Kaya't kamutin ang makadan na. Iso nga agpanunod kan. Sakbay nga agbaliw ti desisyon ko, Adonis. Sige, Mabel. Maamuam inton malam ti desisyon ko. Okay, good. Sige ha. Mapana kon iti opisina. Agkita tantulangan inton madamdama. Aggidan tanton nga lunch. Ilibre ka. Bye! Bye, Mabel! Makadlawaksan ang Adonis. Masansan matanti panagawid mo iti parbangon. Overtime, mahal. Uy, kanayon kami ag-overtime. Siguradwam lang, Adonis. Di nakluklukwan. Talaga mo to saan? Di ka akam kamali, kunak lang arudan. Tanumaduktalak aluklukwan na, di mo amuti ka baalak nga aramidan. Tumal na ka man, April. Di nakbut-but nga nakasta. Tamangan matipab kupet ang iwat mo. Saan kaabot-but nga, Adonis? Ibagbagak lang tipud no. Iti ka nito ang maamuak nga adam milagro nga aramidam, pagbabawyam an amunak, dayta titandaanam, Adonis. Among Adonis, mas dawak man kan ka. Anya kumati pa kasi daawam, Mabel. Adan samat ilimlimad mo kanya. Pagkunamot nga da ilimlimad ko kanga. Kasano kat ka na yun nakapanawan ijay dagos ko. Sapay di ka agpakpakada no kwa. Masakit nga minti ina. Awan mga sikasukan ko na itagsapa. Iso masapo lang masapa ka pumanaw ijay dagos mo. Tapos sikasuak pa iti ina, sakbay asumrega kiti opisina. Anya nga tanong siya kung ti umay ijay dagos mo. Itigas na,
Maam-amok matanda giti dadakkel mo. Anya? Oo, apay. Di nakadikayat ngayam amo kadakwada, Adonis. Ay ko, iamamukan to ka di. Ngam saan pa nga di kagdanag. Dumting tumadlang dita ka nito. Okay, sikati makaamo, Adonis. Ayun gayam, kayat ko arumor na inton rabi. Intamangan itininginaan a restaurant. Kalpasan na, mapanta iti bar. Deal? Okay, deal. Anya ti kayat asawan da ito'y, Adonis? April, aping adda ka dito'y. Anya ti kayat asawan da ito'y, Adonis? Asino da ita a babae, ha? Hoy, padak akabit! Pangasim, April. Di ka kumamat agi skandalo dito'y. Nakababain. Di naklapdan iti kayat kung aramidan, Adonis. Ha? Di mat imbagak idikan kan apagbabawyam anam amunak? April, pangasim. Asino nga min aya da ita a babae, Adonis? Hoy, tapno ibagakan ka, agpada tala ang akabit. Anya? Agpada ta pinagayayaman day ta lalaki. Kang runaan iti amin, agpada ta nga awan karbengan na kinkwana. Ngamin, addaanan iti asawa kan anak day ta lalaki. Anya? Pudno ka diti magbaga da ito a babae, ha? Adonis? Masigurado, nga inkarina mat kang kadagit inkarkarina kanya. Kas iti pan nakawaswas ti kasardang agasawa. Banag asaan gayam apudno. Anya? Gusto ni April. Saan na nasayat na kita'y bagbagam? Tumalnakan. Ayok ka! Anay ko. Inalilaw naklagayam. Ha? Ditakan! Mabel! Mabel! Mabitlang! Ang sumli ka dito'y! Mabel! Awanan ka itibain? Anay ko. Impanpanagkal ka, Adonis. Kinalkalubak ti kinataom iti pamilya. Nagan-ano sak ang nagururay ang matungpal dagiti karim kanya. Ngam anyan takastoy lang ang gayam ti isubad mo? April. Angam sana bale. Panag ko na kat saan pa'y mat anala daw ti amin. Ha? Pagyamanak ta itapay laang na amwa akong tipudno nga ugalim. Jak tupulos tumulan iti asawam akakaasi amang kamkamat kan ka. Agsinatan, Adonis! Atoy, mangan kan Adonis anak ko. Iti kasta makatumar kamutan iti agas mo. Agyaman nanang. Awan anyaman na. Ala, mangan kan tapno ada pamigsam. Pasensya kayo nanang. Imbes asyak ti mga asikaso kada kayo. Saan? Labaliktad mo ten. Asino pa'y kumangay ti mga sikaso keng ka no saan ada kami kinitatang mo. Nanang. Kano pinanawan da kamutang dagiti nagbalin nga asawam. Ha? Iti kinaad-ado ti babae a kinadunam. Awan man laang pulos mo nagbayag keng ka. Pinanawan da ka mo amin. Wan nga ron, nanang. Dahito siguro ti lusak. Kapukadag iti sana nasaya at nginaramid ko iti kalabas. Agbababawi akman. Nga mamuk at jakon may sumli pa iti napalabas. Amin tayo kat agbidot. Amin a tao kat agbasawl. Ngam tunggal tao ang nagbasawl. Ada karbengan ng agbalbalew anak ko. Nanang. Agkid daw ka iti pamakawan kadagiti nagbasulam, Adonis anak ko. Kang runaan iti amen, kini Apo Diyos. Oo, nanang. Kasapay lang umatag imbagak pa. Tapno masulitak nagiti nagkuranga kiti asawa kananak ko. Taon 2021 idinadiagnosak iti kidney stone ket aging gayta agag-aga sakpay Jak amo no aging kat kaano pay ti ibayag ko ditoy abiyag ngem may salaeng ti sigurado ak.
Nagbabawyakon dagiti inararamid ko iti kalabas, kat ikarkarigatak asulsulnitan tinagkurangak iti anak ko. Dinakmat ngaminan kayat asublianan pa iti asawak, ngamkit di napagnumwan mi apag tinulungan mi nga aywanan ken pagadalan ti anak mi kabayatan asibibiyagak pay. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan, to'y pagayam mo Adonis. Ken ka pagayam Adonis. Kinapudno na jak ammo no anya ti ibagak ken ka. Numabalbalin ngamin ket jak kayat ang makasair itirik na ti padak a tao. Nang runa kadagiti letter sender akas ken ka. Ang aman niya nga ngarod, anusam a ti kasasaad mo pagayam ko. Ngamin, choice mo dayta. Sika matlaang tinagpili iti kasta abiyag mo ita. No nagsingsingpet ka kumaidi kat impamaysam ti atensyon mo iti pamilyam, di awan kumamet ti pagbababawyam ita. Napintas mo't siguro ti biyag mo ita no liniklikam ti sulisog. Angam talaga siguro akasta ti biyag. Kas nakuna ni nanang mo, amin tayo kat agbidot, kat tunggal bidot adama ko na apanagbalbaliw. Alakastan pagayam Adonis, kat pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag.